Mejo so ura. Pom to say. Me pacho Awurade adom. Wa kosem ne say ade abeda asem panipa se yenko wo mo ha. Me pacho asɛm a de me ba ha nwumre yi ɛne sɛ me yere ɛne abranteɛ bi san a anka ɛkɔyɛ awade ɛbra na me yere wa kwantuom na ɔma abranteɛ ɛne abranteɛ bi esan me pacho wɔne abranteɛ no esan ansa na wo bɛware na ansa na me ni behia ansa na me ni behia odi kan ni san anka ɔmo bɛware ana ɛkyerɛ ohun sɛ abranteɛ no obi akɔwo a wonu obi wo ho na otwa ekire saa tamo ameka sei na odi sika ama abrante ne se onto kokofuo se de be ya se koba so mo ware wi a ebetimi asoso omumu afi abrante no awade na enya amaso a sika na yensa nka kokofuo no nso a bepem na emfie num ni enti me hu ne se ekwan bi so no obu me yere kwase a se waji obi sika se obeto kokofuo na emfie num ni kokofuo na yensa nka sika ne nso a wonfa maaye ana ye frɛ no nso a onye nipa a wo frɛ na mana ka asɛm sɛ otua sika no na sika no ye 110 million ene kodi no ho titi sika no titi sika no nti ene ya nka 11000 ene kodi no ho na mfimfino otua emu 2000 maaye ye 20 million efri ho ye frɛ na onfa bio wabu na somu nua ana anwumre ye yes ye de beba bedamo no maka bia maye okay na wo bi beka se abrantie na se wani afechiro ho wani abre ho eye se obeko age oba no de na wo yire ne wo hi ankasa wo ankasa na afi obeko age sikai me pa chawo me yire e wa kwantuom wo fa he sesi ade o Dubai enti ekwa bi so no ona awro ne mpaboa ne ka wa hye se me pa chawo an ona asuma minti owo humane so wa humane so me pacha no okay ka metifo no beka se e abrantie na adai okay sikaba otebenka memoadwo sikapa yejo ye sikapa na ehe na me no kasa free me pacha Dubai ene ukuna emprempre wona na tia waware no akosem bia wode abeda ye no ehwehwe ya so na wose wo na asoma no na nyame nchaade ene yenya we asem ni nyina ne tofa bom ene sei me pacha me da se paradin shrao na ne tofa bom ne se ne emira kan me ne brand tv san afa no kwabna opon ai koye awa me pacha o free akomadan kwamna opon free akomadan me pacha wan yetie wo bapa me pacho me ni sign ya ware kwa so edi be 2 years anza na mi ho so no ba bi akowo wan kan kire me nti oba na ma me message but edi kan no na medical man ska oba kan kokofu ho asem bi kire me te kokofu ni ye kama pa ko wiskan ko beto na ipa ni se fu ni ye 90 million e fu no 5 acres ena me so okay ene nka meto because manage efo mu adwuma wana eno krampo no da chen beboa me ne me kunu ne me mada chen e beboa pa nti meto ena eja me saniska nti me saniska na anso nti madam fu bi nso krabo me bosia 4000 ena wode koma no nti wefo na nkasa do to no 9000 ansa ne mu adwuma no se kokoo ne ade nti eno nso me send 2000 na je se akwa 11000 enti afi nkrata ne mbla wasi nipa na otwafu na tukwan nipa na tukwan afi de mi hu mi so asha se mi diska ne koma mi di ka frɛ ne ma me bo na ma ne se ne ba ne se kokoo bi bet me mpɛ manson nti wone ne ba ne nkasa ontumi nya o ma me nya na ma me ne se wate nti ma me ne frɛ so ne ba mo hwa homa no sikapa hello sikapa Ghana for afresim ene memma bi so ye nsem wo ba de sika twitwiri de ente se e de abrew se foto koko foto ajapade ne nyina da chie ni di ho hwe sika party menka okay for sika no koto koko na da tie nyina ye ni di ho okay sika pa wote menka
Hello. Oh. Nkomo twitwi na ka na homa no mu da o. Kotoko kobra, kwabena pon, akomada kwabena pon. Kotoko koko ama, sikaso ama, eyasem o. Eyasem papa. Enyasem keto akra. Okay. Hello sikapa. Apa pacho. Me so mama wo fon so nkohwe. Ma wo fon so frɛ na osimikoye adwuma wa ha, mekwa ha odedede sa fe de omo frɛ ne kra onfa biem. Afi nso no me nso me frɛ me ka ho asɛm kyerɛ na onka ho asɛm. Afi ono ka tell me say me obetumi ayamade ama me wiase kra me remfida. Na kyese fuo no me di agora obeton. Afi wo hu sɛ my serious afi na oyese fuo no nipa na aton am obi na me so waton am obi dia. I was a woody me sika mama back. But Sikano swa Sikano on paso de bema koko no so awanto nyesa. Koko no say tro wanto koko bia. Na wa ma na busuafo aso ate. Na busuafo aso ate aka say me diska koma na ne bla panyi ye ba akọ ya we ne ma me ya we. Ebusuafo ni mashase ni nyina abeg aso mo abu omo ni egusu boy no so frɛ na onfa ento o frɛ na na ototo papa so sa kyese ompeke ye kokra. Okay. Na one no tena ye enti mi ni me kunu ka se wo so ogina mo mame me pa cho mfie mienu pɛ. Afie mienu pɛ. Na one ne wa pam ankasa afie mienu na wa kwantuo ma na no Ghana hansa na ogya ne wa. Me pa cho an. Ana kyese one na net da ba akum. Hello? Oh. Me pacho yemfie mienu. Na me se Ghana uja na ha na okoye nti okọ no on ekoja okwanye sa. SOMPA FM. Me pacho debi. Na ne te da ba akum. Me pacho de kwaye ni se me papa ba ko no ye sofo. Aha, eti ono na meka nse menene ye kuro so amene eti ono na edi abrante ne ho adanse ma me so oye good oye kama eti edi nkomo for say aware beti ndi ya nya se bia aha se bia ewo mu a ba me na se fuo ni se japade ne ane ho hia beti me pe obi a obetumi aye den aye bia ma me ato bia ma me keke na se enne ma me di si ni so se won to ma sa sofo no a odi abrante ne ho adanse no woi me ba chon de si ade minim baby a wo de na se sia no be manu ankasa no kwabena pon no so woi kwabena pon no ye adwuma wa sankragua ho no ba sisi a no o so wa free ho minim baby a wa free ho ko but na adwuma no company o ye adwuma wo be minim company ni dim company be no ye adwuma wo Amajaro eho na kwamna pon ye adwuma me pacho an wo ka se koko no wakoto no won fa ho krata ama wo no di asem no kan ye o ka tem se nipa na tukwan o di nipa na tukwan fe do si nipa se face camera no nya krata na asase amato a tuaka obeya krata o si nipa na tukwan fe de o si me face camera no nya krata afe do di busy sa me ko ye adwuma me ba o de sa tune na oba Ghana no uhu no fili ana se oba Ghana me ba Ghana no aha wo frɛ na wonfa Ghana kramba wo frɛ no kra wonfa enu ase agya hokoi me pacho an wo ka kire na busu afon se no omkan me ka kire na busu omka kire me sai me nya abotre omo betua ka de be ni asa asam na omka na me Thomas because why na gitum so betua sa na busu ano okomo na so akomadan wa na me pacho man ko mo na so akomadan ho me ne bla no ene frɛ say ska no omo betua ne bla ne de ono de ba kwabla ba sana ne bla ne de na ne ma me ne di amananta ne ma me di ne say amanyanta wa komadan eye kwabla pon ma me a won kremo ma komadan kremo mu no wo okay enti wo mo de wo mo anka hwe abrante ne nisika no fa ne ho ni omo de omo anka hwe ma me ne ehye ase nya ma me ne tumi mfrɛ me kura nka bibi nkyerɛ me da
eno kra na ha me ko ahyase no ma me ne me di candidate to anim say me mpese ska we bekwa kodi ubansi na ebe ye manso kwa ade ne ye me mada achinti na me pese me ya ade no awale sem de emfanto nchebet ade ne ho hia ma me ne gitu mu nti eno kra na me senka ma me ne kra mfra me nka bi bet ma me ne afa de obi san say me di ska na ma de ba no so mfanye den aso onim ho hwe kra biem eti be ma no o se obetua na wontua Osis can obetua, but send your no yard in 5 years no casho obetua nko. Ya se ohun se mini obi enti no. O pese wo obu me kwase akeke. Okay. Ye wa brand no voice wa na. Ye mo brand no voice no. Ye mo abrante no voice no. No okay. Ye mo abrante no voice no producer na twetwe nkomo. Yenti abrante no so no do sem. Okay. No one at the 12 no. SOMPA For but before. Now create a communication now, minimize the communication ID. There may call one and the person say that to enter now up to NIPA. And that's okay. This is the situation at hand. Let's also begin with today. Now, may I try my cast that's what the bayan is of the case commission. In fact, can you have a man? Near the personal money, none of the amount. And me no me ko ji loan bi wo SG bank ka kwara ka me apply loan e bi tie ka yi tie ma no to me ko apply loan no SG bank e ma me di ka so me kwa ku take it me ko ji loan no e wo swami no me tna came from swami ho to swami around about me year next can say by 200 million my canaya and jama me ha che me ka kan ti onya botre ma me en ko ti e bia next month or the following 2 no. Near me get Kanama. I mean, mine Kanama because mine be or a girl in the moon. If you see me, men a girl no, and I just can be doing how to sort that out. Me pacho koko for another hand. Never I can get right. Enti utuaka eye hon krata. No, ya nyen krata. Ana su koko na shi. No, men kata shield. O sa ede. Nipa tono na hono. Obe na me mete asanku ni transfer bi fi oko baby fufo. Ahantima na mai na me to kudu ono operation ton. And na ma obi fufo. Operation ton afu no a watama oni ma nipa fufo. Yes. Aha. And me make asa any on return ni sika me mama. Metie. So and he always send his camera man no. And I may a transfer be before. The name is start call her back there. Make this camera me for na sa do next. Na den na si ni fi ashi. Yes, that me fi na me or ye coastal. And also cool. The me kwa na ni fi no. And then the coastal na ya dimi na ash. Me coastal so ko Pentecost. Emma sorry for na be ten na ma. And also me nya bo tere kakra ma no. No big case Kanama. This Kana basis 100 million. Yen tona maybe. Many. And not me able to big case Kanama. Kabe 600 million a day. And also washi. Aye. And also what say Okoje Chicago Bank. Mebwa. Yes. Yeah. And I say she can also call it out room. Yeah. Medical check it from Kora. Na oba na nkasa no woni ni ji san komo we da ben o mini ji komo we I think about a month ago oni ni kunu no mini ni kunu ne me bra pe ni na mini bi na chi na e di san komo no and or the to me van say sofu yeah sofu nam na so na ni no. Nti ono ka che na me so me ne sa sofu na edi dan komo no se e komo bi na me ni one ne nkasa say between June and July no I will try my best to get the money and pay out so that they are make grandma from the game. And I mean, Miss Awasembe, onya sure say because asimo okay. Onya sure say because of so bad only can in a company now why was say
sika no de buy na so wudi kura enko baby a enti na wo kika sansim we because sika afu a wokoto ye nipa na to am obi ukoju sika nipa no dan ahia ma ni sika 600 million as fine ena wo so ukoji loan wo banka trotro mu su sika no so akwa ira anajo ma na sembe no oh no kana ira na sana kana ira na ya anajo ma na sembe enne no me ba eno no kana ira no me catch na enye ne hwe se me catch any ke bia mi sika ira ba me make sure say how am me see afa fie channel enye sa to wen se me so me a e ka je tell you ska bet enye ska tem okay